Туғандар, мынау кетіп жатқан байтал 115 мың болып тұр, түсіп кетіп жатыр. Ақшасы қанша болды аға? 115 мыңға кетіп жатыр, алдындағыз. Артында қанша болды айтпады. Жылқы базардабыз, туғандар, 28 ноябрь, апта күнгі жекшембе. Оштобуз, Учкун мал базарындабыз дегендейчи. Мынау тайларды, жылқыларды бір қыта чагылдырып сурап дегендейчи. Бір четинен баштай берейинчи. Тақсыр қандайсыз? Қаншадан деп отасыз? 24. Құлымдарды. 24 кемі бар. Қайсыл жақтықы? Алайдың құлымдары екен. 24-тен кемі бар дейді. Bir қатар тұтыстын чағылдырып, үйде 20-дан бербедіңіз. Кішіне қосса береді екенсізден, га? 20-дан бербедім дейді, 24 кеме бар дейді, жетеуле қалды. Үйде бар бұ жоқ бұ досым? Үйде бар бұ жоқ бұ дағын? Сатыла тұрғандар. Номерді айтасың, болса алайға бару, алайлы, мұндай теріп алайлы, сындап алайлы. Үйде да, екі өлі қалды. Екі өлі? Кейінгі базар ақ қойсаңыз бүтеді. Содаңыз берсін, а? 20-дан. Бұқан пұл қанша әлі? 35 кем бар. 35 кемі бар екен. Не оқ қалды бұл әмі? 35 bin kemi var ekan. Mana bu ekranda ko'rib turganingizdek tuğanlar. Bu qanchaga berib eding? Bilmayman, hozirla qarmading. Ha, yaxshi. Ava qanchadan deb turasiz taylarda? 32 dan. Mana 32 ekan tuğanlar qara. Qulun, erkek ekan. 32 bin kemi var deydi. Narxlarınız urğaçı mı? Biri erkek, biri urğaç ekan. Bularni qanchadan deb atasiz? 45. Bular 45 dan ekan. Ha, 45 mi? 45 dan ekan. Eko ekan tuğanlar. Televizordan çıkarsın. He, qarmabaysыңбы? Minbaysыңбы bir-екі nары бер, айланбайсыңбы? Ya. Ва құлындарды. Aya mingensin ha. Диқаншылық баба? Alğamız. Алғансыз. Ha, жақсы. Содаңыз берсін. Şey, Мынау эко 45 кеми бар екен, туғандар арқысы 35 екен. Сындына қарап, бойына қарап, арқы беркісіне қарап, бағылы өреткенсіздер. Балолтауы дейм, а? Үлкен пұлы қанша болды? Пұлы қанша болды? 23. Еркек пе? Құлын туғандар. 23 мың дейді. Bir қашқасы бар екен, тетіге тұтындач. Башындадан қашқасы бар екен. Soda olur. Taqsırga öteyim. Ana tayıp surap bereydi bunlar, ha? Dostum, qanchadan deb turasың bunu? 35'te. Erkek eken, ha? 35 bin kemi var eken. Қалғанын emi bazar çeçet. Qanchaga berib edingiz? 25 berib edingiz. Qaysil jaqtiki? Madi. Öz-özünün yerli ekan da. 35 tuğanlar 25 berib ettir. Kişine qo'shsa bersa kerak, so'raysizlar. Bozorga kelib qolsangizlar albatta. Soda bo'ladi bu yerda. Soda qiz bo'ladi bu yerda. Qanchadan kam puli? 35 kam var o'qotdi. Eko o'tang. 35 tane ekan. Bir erkek bir urg'aç. Mana qizil urg'achi bor. Mana qizil urg'achi ekan. ...35'ten kemi var ekan. Arqisi erkek ekan, berkisi urg'achi ekan. Ko'ryapsizlar. Jan mashinani ele tatib qo'ying, ha. Qulundar shunday. Taylar shunday degan. Mana şimdi o taylar tatib turib beraychi. Taqsir qanchadan deb turasiz bularda? 3'lük. 50'den. Bu qani qanday bo'ldi endi bularning? Rossiya aralash. Atыңызcha. Qarabayirlar. Qancha bo'lib qoldi endi bularning yoshi? 100 yoshdan o'tibdir, ha? 100 yoshdan o'tibdir. 50 mingdan ekan. Qashqasi bor ekan mana buning. Rossiya aralashgan deydi, o'zingiz tartpaysiz, qizilat bo'lbangiz. Turuşun qarasanızlar. Günge biraz çağılış odat. 50 bin gemi var eken. Putu kolunu can başını görürsüzler. Arkası öz-özünle qarabayır eken, ekoten erkek eken. Qarаңызlar. Bir yaştan ötüptür.
Qanchaga berbedingiz? Valla haklı soruyor. Arqi so'radi. Yaxshi. Sodangiz bersin. Puli qancha bo'ldi aka? 70 ham var o da. Ha, yaxshi. Paltarashka ekan, ha? 70 ming kemi bor ekan. Buning qani qanday bo'ldi endi? Qarabayır bu? O'zingizning qarabayır ekan. Bosib to'xtatganlar. Uyda bormi dag'in aka? Ha, mana ko'rib turaman, mana. Bordayda siz bunda uyda borday sezilyapti. Nomerni aytmaysizmi sotila turganlar? Yo'q, satılmaydi. Ama. Sını yaxshi ekan to'g'anlar. Bosib o'qdingizlar. Sodag'ini Ha, Rajab! Qancha deb turasiz, ava? 40 kemi var. 40 kemi bor, erkak, ha? Erkek. Yashi qanday bo'ldi? Bir yoshmi? Kaltatay. Ha, katta toy bor. Qaysi yil yerdik bo'laymi, ava? Bu gül vardı. Ha, mana o'zi tutganda. Yel qordan ko'rib olasiz aka. Yaqinroq qanchaga berbedingiz? 37 ga berib berdim. 37 ga berbedingiz. Jetib qolibdi, ha? Jetib qolibdi. Sodangiz bersin. Qanchada o'tasizlar buni, jigarlar? Aqchasini ayting. 55 kemi bor. Yashi qanday? Kaltatay. Qani qanday bo'ldi endi buni? Tetik paypoqlari bor ekan-ku. Aralashqanmi deymi, ha? Rossiya aralashgan. Rossiya aralashib turganlar, Kaltatay. Basın so'raylikmi, juringizlar. Qanchada o'tasiz? 75 ming kami var. Yaqinroq. Qanchaga berbedingiz? 43 ga berbedingiz. Kichik qo'shsa berasiz. Qaysi yerda bo'ladi tay? 30 adirda. Uyda bormi dag'in bir hektar? Boshqa yo'q bu. Nomerni so'raying desam, cho'to bozordan chiqmaysiz-da. Tay shu yerda sotiladi hozir. Shu yerdan sotib turib chiqib ketamiz. Nomerni so'raylik qo'ying, ha. 55 ming ekan tuğanlar. Qani aralashgan Rossiyaga. Qanchaga berbeganda ele so'radik. Kamini ham bozorda chejadi. Bozor so'raydi. Sodangizlarni bersin, ha. Tay yaxshi ekan. Tay yaxshi ekan. Bel qavarni ko'rib turingizlar, tez qavarni ko'rib turingizlar. Mana tay so'raychi. Atayın turuşunu qarasangizlar. Yaqin borayın. Sizin tayınızı so'raylar qo'yib oldim aka. Qanchada o'tasiz? 60 kamarda o'tasiz. Diqanchilik. Qanchaga berbedingiz? Bo'ldikcha. Bo'ladi. 60 kemi bor ekan tuğanlar. Tayni ko'rib o'tasizlar. Buti qo'lini boshida qashqasi bor ekan. O'z-o'zingizlar qarabayır bu. Mana. Jamboshidan ko'rib qo'yingizlar. Kaltatay ekan. Ko'rasizlar. El qavardan ko'rib olasiz aka. El qavardan, tez qavardan ko'rib tursangiz chiqamiz inshaalloh. Aqchasi qancha oldi buning? Bosini aytib qo'yingiz. Bosini o'zingiz tortmaymi? Hamma mayli. Yuraveringizlar. Shunday aytganlar, taylarni ko'rib o'tasizlar, bolalarni ko'rib o'tasizlar. Akırın aytqanlarni aytaveriz degandek. Ukan puli qancha bo'ldi? 65 kam oldu. Qarabayır. Sını yaxshi ekan, ha? 65 ming kemi bor ekan. Günge çalışıp biraz artıp etki oldu da tanı tura düşünüstür. Cambashlarını da bir tartıp koyayım. 65 ming kemi var. Qanchaga berbeding? Mağlulik. Жаңы keldingmi? Şaşpay gelsin da. Faydasını yaxshi ekan. Sodаңы bersin deyim. 100 ming kemi var ekan buna. Qashqar. Bir görüp beringiz ava tişleri qanday oldu, sını qanday oldu. Ya sizden bizdensiz be. Qaysi yerde жүрдü bu iğne? Şeralı. Kaltatay. Bıştı болып қалды ба? Görüңіздер. Тұяқ бұяғын көріңіздер. Жамбашын көріңіздер. 100 мing екен. Benim kemi qancha ем onun? Kemi qancha болады? Kemi suraşatsam 100 ming kemi var dedim. Yaxşı. Öz-özünle qarabayır. Yaxşı. Sodan versin. Inim. Özüң деле uzun ekensin, tayың деле uzun eken. Pulu qancha oldu endi? 120. 120? Qanıcha? Rossiya. Жақында келді. Жақында келді. Свежий перегон екен да? Россия туғандар 120 мing екен басыча. Қашқа, башы қашқа, арты пұт қашқа дегендейчи. Бұт қол uzun екен. Жаш қандай болды мұнда? 100 yaşında неме.
Bir жашардан эми өтүптүр. Бийиктиги аябай бийик экен. Туткон караңыздар. Мен сурайчы, жүрүңүзөрчү. Үйдө барбы дагы? Üçü var. Номерди айтасыз? Номерди айтың. 0773 0773 менен 66 00 95. 66 00 95ке чалсаңыздар, туугандар, мына Россиядан келген тайлардан, кулундардан, байталдардан дагы 2-3 бар экен. Үйдө бар экен. Сүйлөшөсүздөр. Мунусу эркек экен, дагы бир канчасы бар дейт. Сүйлөшөсүздөр. Канча деп турасыз аба? 100. Жакыныраакчы. 75'e vermedim abi. Бериңиз. Солаңыз берсин. Эркек экен туугандар. Польша ми? Польша экен туугандар. 100 дейт, 75ке берип атыр, кошсо берет экен. Тайдын сыны жакшы экен. 11 минут болуп калыптыр, а? Ана жүрүңүзөрчү. Тайларды. Айдаба. Кандай саксыр? Жашы кандай, пулу кандай эми мунун? Жазга бишти. Акчасы кандай болду? 75 bin hem var. Карабайыр өзүбүздүн эле. Аталары кандай болду эми мунун? Ataları da karabay. Түзүк эле болгонбу? Улак-булакка киргенби аталары эми? Канын сурашат албеттечи. 75 күн кеми бар экен, туугандар, жазга чыгып бышты экен. Атак повороту жакшы экен. Канчага берип бересиз? 75'ten koyup biraz var. Коюп бересиз. Сураштыбы базар? Çok Сурай элек. Содаңыз берсин. Дүкан пулу канча болду мунун? Тугандыкы, интересно. Досум канча пулу? Тартпайбыз туугандар. Эл кабардан көрүп аласыз. Эл кабар, тез кабар деген каналдарды көрүп турсаңыз, сымдуу жылкылар жагып келген окшойбуз. Маскачан жигитке барайынчы. Жылкы сатылабы, досум? Жашы кандай? 5 жасы. Акчасычы? 180 кеми бар. Бою 1.55'тен жогору экен туугандар. 180 миң кеми бар дейт мына сиздер көрүп турган Карабайырдын. Ак түс экен. Жашы ушундай экен. Жылкылар ушундай. Келе бересиздер, ушуга карап чөнтөктү кучактайсыздар дегендейчи мен жылкы базарды жыйынтыктайм. Анан көк тай менен жыйынтыктайм дагы. Койлор тарап өтөйүн, а? Ака, пулу канча болду? Пулуну айтың, пулуну. 91ге алыппы? Жашы кандай экен? 3 жасы? Машалла, зор алыптыр, а? Этеппейби жылкыңар? Азыр. 90 миңге алыптыр. Этиги көк жалдычы. Жакшы экен, путу колу. Аркы берке, жүрүштөрү зор экен. Ана кел. Ага кандайсыз? 60 kemi var da atam. 60 кеми бар. Жашын айтың. Кунан. 60 миң кеми бар экен. Жош эле экен мунуңуз, а? Көрөсүздөр. 60 миң кеми бар. 2 кашкасы бар экен. Такаланганбы? Такалан элек. Свежий перегон экен. Кайсы жерде болот жыта? Мадада. Номерди айтың. Telefon mu? 0550 18 66 61. Номерине чалсаңыздар, Мададан табат экенсиздер мына ал. Жылкыны. Аябай жош экен. Кичинекей балдар минип жүрөт. Чала бересиздер номергечи. Биз кайттык туугандар. Жылкы базарды бүтүрдүк. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, эл кабар, тез кабар каналдарын көрүп туруңуздар. Буюрса жалпыңыздардын кызматыңыздардабыз.